Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu guys for tuning into Mkosi Nokuphilile. Thank you so much. Ngakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share video, njalo bukela ama ads mangabe they pop up during the video. Thank you so much you guys. Ukuthi ningisize sikhulise ne channel iyakhula slowly but surely. But yeah man, thank you so much you guys for all your love and support. So kule video ke sisakhuluma ke ngolongwethwala you guys esizwile ukuthi ubaba wakhe uye wambophisa lapha emaphoyiseni uye wayomvulile case emveni kokuthi ke amtshontshe lapha endlini allegedly uthe mayebuya ke ebuya ngase America wafica ukuthi uLongwethwala uyewathatha izinto ezithile lapha endlini yakhe studio sakhe wayosidayisa njengoba ke esithi ungumuntu ke obhema idakamizwa something like that you guys. So ke kukhona enye clip engiyayibona lapha ngathi ubaba uChikothwala usekhoti ke addressa ke media ekhuluma ke futhi nangalokhuyana kukaSenzo Meyiwa since uLongwe engathi is implicated kule ndawo lapha okwashonela khona uSenzo Meyiwa wayekhona eyisoka likaZandi Khumalo into ekanjalo. So ke kusola ke ukuthi mhlambe ke ungaba uyena wadubula uSenzo Meyiwa njengoba kwaphuma igama elathi wayesilwa nentombi yakhe uZandi Khumalo uSenzo wasethi yabalamula wase uyadubuleka. So ubaba uChikothwala uye addressa ke leyo nto laphana ecourt ngesikhathi ehambile kuthi ubaba ophise bobabili abantwana bakhe uLongwethwala benoSilo Thwala ngoba ke kuthi uSilo yena ke umuntu obhema idakamizwa yona all that but umbophise ngoba bebonke ubekhona ngesikhathi uLongwe ebusy thatha izinto zakhe eyozidayisa ebuyela futhi emgaqeni njengomuntu ke drug. Okay, so ke uyo addressa lapha imedia lapha ecourt ekhuluma ngokuthi uyazi ukuthi ingane yakhe drug nokuthi ulisela ke kodwa hayi ukuthi angabulala umuntu akaboni. Uyalo ubaba uChikothwala ukuthi uLongwe angambulala umuntu nelokuthi wabulala uSenzo Meyiwa hayi uyala ubaba uChikothwala ukuthi ngiyamazi ngempela ukuthi uphethwe busela nangalento yakhe idakamizwa kodwa kubulaleni umuntu angivumi ngobaba uChikothwala lapha you guys kuthiwa ke uLongwe umsula ke ecaleni lika Meyiwa kusho kubaba uChikothwala uthena uma kunothi indodana yami imtshontshele ngingavuma kodwa ke othi umntana nami udubulile uLongwe akasoze akwenza lokho akalona lolo hlobo lomuntu akakazi waphatha isibhamu kodwa ngiyazibuza ukuthi kanti njengoba kuthiwa wafika lapha kaKheli kumalene isibhamu wayesiphethe musi ngiyazibuza la ukuthi baba uzama ukuthini wayesiphethe musi isibhamu esabanjwa kuthiwa isikaba uChikothwala unless it's not but ke wayesiphethe wayenaso wayesiphatheleni mangabe ukuthi uLongwe akaphatha isibhamu babuthwala. But anyways you guys uthe yena akakazi waphatha isibhamu laba bamela bamsola ecaleni likaSenzo Meyiwa bayahlanya usho kanje ke umculi Afropop uChikothwala ngesikhathi esenkantolo yemanje yaseRandburg eGauteng ngolesithathu ke njengoba bekuvele amadodana akhe uLongwe benoSilo Junior ekhuluma lapha nesithangamisa bezindaba kuChiko uthe khona akanandaba nokuthi abantu bathini anesiqiniseko sakho ukuthi ngeke uLongwe athole enecala ekufeni kukaMeyiwa ebuza ukuthi iqiniso yini ukuthi isibhamu sakhe sahlolwa yini ngongoti uChiko uthe ekwenzeka lokho ngoba umkhuba wakhe ovamsile loyo uthe ke kungamanga luhlaza ukuthi isibhamu sakhe santshontshwa ngamanga asabalaliswa ngabantu ezinkundleni zokuxhumana uthe kube isibhamu sakhe eseyamaniswa nokufa kukaMeyiwa ngabe kade aboshwa uthe ke unobudlelwano obuhle ke nomndeni kaSenzo ikakhulukazi unina kaSenzo Meyiwa uthe ubuye abatakule uma behlangabezana nezinkinga nokuyinto angayenzi ngoba ke kuthinteka indodana yakhe kodwa into avamisile kuyenza kunoma yimuphi umndeni. Okay, ubuye abasize lapha you guys mangabe behlangabezana nezinkinga akakwenzi lokho ngoba ke nanku icala likaSenzo Meyiwa ukwenza lokho ngoba kuyinto ke avamisile ukusiza ke imndeni mangabe bedinga usizo lwakhe. So ke uthi kunodokotela abafundiswe yimi uChikothwala uthi bakhona abantu abangodokotela kabafundiswa uye mayichaza uChikothe amadodana akhe uwabophise ngoba ke emtshontshela impahla emba eqolo estudio. Ubaba uChikothwala utheke kunodokotela abafundiswa uye uChiko uthe amadodana akhe uwabophise ngoba emtshontshelele impahla emba eqolo ngase studio sakhe. Uthe uLongwe umise amahlandla angu-30 lapho kuhlunyeleliswa khona izimilo kodwa ke kunhlangazimuka nomoya uthe kungcana amadodana akhe abolele ejele kunokuhlukumeza umphakathi njengoba ke uLongwe nje ekhala ngokuthi uyantshontsha kanje kushuthi phela sengasantshontshela umphakathi umesazi ukuntshontshelwa yena uyise omzalayo kushuthi sengatshontshelwa umphakathi awuhlukumeza into njalo yena ntebe engizwe ubaba uChikothwala eyikhuluma ukuthi hayi angamane abe sejele than ukuba sestradini nakhona nje
eyidragi kanje uphile emgaqeni ulale emgaqeni awazi wenzani kusho ukuthi uyangena ezindlini zabantu uyantsho konke lokho I think ikwakushoyo kumesithi ngangcono abe sejele than ukuthi ahlukumeze umphakathi so ube sekhoti kuba uChicco Twala laphana you guys ubabophisile abantwana bakhe uLongwe noSilo Junior ke you guys ngoba ke uthi hayi uSilo ube khona hayi ukuthi uyamhlupha uthele ngane leyikazi yamhlupha before kodwa bahambise bobabili ngoba ube khona ngenkathi kuLongwe siza zonke lezi izinto into ekanjalo you guys wababophisa abafana bakhe ube secourt nje ngoba bebevela laphana ecourt uLongwe benoSilo Junior kwaseyala kuba uChicco Twala ukuthi uLongwe ngambulala umuntu uthi ngiyala uyala ngempela ukuthi uLongwe akuthiwa yini ukuthi uLongwe wayephethe isibhamu wafika laphana ephethe isibhamu ntontoni isibhamu sika baba uChicco Twala ntontoni inkinga ukuthi kuningi esesikuzwile namakhanda asehlangene ke kodwa angicabangi mhlambe as a father njengoba emusho ukuthi umuntu ontshontshayo bhemida kamizi and all that wazi ngani ukuthi akakaza siphathe isibhamu siyamkhulumela nje ngoba kumele address imedia kodwa hayi baba uChicco Twala siyamkhulumela nje. But anyways you guys it is what it is ubaba uChicco Twala loyo ubesala you guys esemba phansi ethi ngeke uLongwe ambulala umuntu uyala kodwa kuntshontsha yeba ngantshontsha uyidakamizwa yebo konke lokhu yakwenza kodwa lokubulala umuntu udayicha angivumi akayona leyo nhlobo yomuntu kusho kubaba wakhe you guys njengoba besecourt nje ngoba amadoda nakhe evela laphana ecourt. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibukele ivideo ke ulike usubscribe ushare ungakhohlwa ukufaka notification bell on ezokusiza ukuthi njalo mangi-upload and then you are notified. Thank you so much for your love and support. Siyobe sibonana njalo kwenye ivideo elandelayo. Bye.